Nibyo munyemerere rero tugaruke ku ngingo ikomeye cyane y'ibyo umutwe wa M23 umaze kuba watangaza bigaruka ku kibazo cyo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Ingingo yongeye kuzamurwa n'ubutegetsi bw'Ubufaransa buyobowe na Perezida Emmanuel Macron, ari nawe uyoboye uyu mushinga mu bijyanye na gahunda yo kugeza inkunga ku baturage basaga ibihumbi bamaze kuva mu byabo kubera intambara iri kuba hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa 23 rero ukaba umaze gushyira hanze amakuru akomeye cyane n'itangazo bashyize hanze mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'ururimi rw'igifaransa. Akaba ari itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umuvugizi w'uyu mutwe mu rwego rwa politike uzwi ku mazina ya Lawrence Kanyuka. Uyu rero akaba amaze gutangaza byinshi, avuga yuko ubutegetsi kugeza kuri izi saha bw'Ubufaransa butigeze bwumva igitekerezo cyatanzwe na Doha ndetse na Washington, ariko ibi bikaba bigaragaza ndetse bikongera kwerekana ishusho yuko urugamba rugishyushye kandi rugifite igihe kirekire, ndetse ari imirwano ishobora kongera guhindura isura, dushobora kongera kubonamo bimwe mu bihugu byongera kugaragaramo, kuko sinzi niba ko Ubufaransa nabwo buza kwemera gusuzugurwa ku kigero kingana gutya nabo mutwe wa 23 nyuma yo gutanga ibitekerezo ndetse cyari cyashyigikiwe n'ibihugu bigiye bitandukanye n'imiryango igiye itandukanye. Akaba cyari cyamaze kuva mu gitekerezo kiba umushinga, umutwe wa 23 ukaba wabyamaganiye kure. Reka tubanze dusuzume iby'iyi nyandiko mbere yuko tuvuga byinshi ari nabyo dufatiraho. Ihuriro ry'uruzi rwa Kongo kwa 30 Ukwakira umwaka wa 2025 bashyize hanze itangazo. Umutwe wa 23 ubarizwa mu ihuriro ry'uruzi rwa Kongo baravuga ko bamenyesha Ubufaransa ku bijyanye n'igitekerezo rusange umaze iminsi buvuga ndetse bwashyize hanze ku gitekerezo cyo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma, ko iki gitekerezo cyaba cyihuse, muri make ngo igihe kitari iki kugira ngo bapropose uyu mushinga. Umutwe wa 23 uravuga ko ubona neza mu mboni zawo ko Ubufaransa bwakabaye bwategereza igihe kitari iki ngiki, ndetse bakaba babyigeza imbere cyane kugira ngo batekereze uyu mushinga, ndetse umutwe wa 23 ukaba bw'iye Ubufaransa ko bwihuse. Ati tubona ko icyo gikorwa cyakorwa ariko kigakorwa kibanje gushyirwa mu murongo w'ibiganiro biri kubera i Doha, bigirwamo uruhare na leta ya Qatar ndetse bishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ni ukuvuga ngo hano kuri ingingo umutwe wa 23 uravuga ko impamvu ya mbere badashobora kwemera gufungura ikibuga cy'indege, cyangwa se badashobora kwemera ibikorwa ibyo ari byo byose bigamije gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Iya mbere igengo ntabwo kiragera, iya kabiri ntabwo umushinga wigeze uhuzwa n'indi irimo iba y'ibiganiro bigamije guhuza leta ya Kinshasa n'uyu mutwe, ariyo ibiganiro bya Qatar bya Doha nyine binashyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngo ibyo bitabaye ntabwo umushinga ushobora gushyirwa mu bikorwa. Ati kandi uko ibintu bihagaze ubu ku butaka hararangwa ibitero by'indege zitagira abapilote drones byakomeje kugabwa n'ingabo za leta ya Kinshasa ku baturage basanzwe, birimo n'isenwa ry'indege zifasha mu bikorwa by'ubutabazi mu turere twa Walikale na Minembwe ndetse n'ibibuga by'indege. Nuvuga ngo ikindi kintu rero ngo gishobora gutuma uyu mushinga udakorwa ku ruhare rw'umutwe wa 23 nuko ubutegetsi bwa Kinshasa ngo bukomeje gusubukura ibitero byabo ku birindiro bigiye bitandukanye, ndetse kuri ibyo akabasobanura yuko ngo mu bitero byagabwe hari ibitero byangije indege zifashishwaga ngo mu kugeza ibikoresho by'ibanze ku baturage mu bice birimo Walikale ndetse na Minembwe, harimo ndetse ngo n'indege. Ibi rero nyamara ubutegetsi bwa Kinshasa bukaba bwaravuze ko ahubwo ari ibyifashishwaga n'umutwe wa 23 kugeza abarwanyi ndetse n'ibikoresho mu bice bigiye bitandukanye. Dukomeje kandi n'ibikubiye muri iri tangazo, bati ni ngombwa kwibutsa ko mu mezi menshi ashize leta ariyo imwe yagiye ifunga ikirere
kiri mu bice byafunguwe kugira ngo indege zayo na drone zikore mu bwisanzure zigamije kwibasira abaturage b'inzirakarengane. Aha yavugaga icyitwa GPS cyangwa se Global Positioning System. Minsi yashize byavuzwe ko iki kirere cyafunzwe ndetse byavugaga ko byakozwe n'umutwe wa 23, ariko muri iri tangazo ryashyizwe umukono ndetse hanze na Lawrence Kanyuka ariko mu izina ry'umutwe wa 23 barizwa mu ry'uruzi rwa Kongo, baravuga yuko ngo cyangwa se baratangaza yuko ngo ibi ahubwo bitigeze bikorwa nabo, ndetse ngo guverinoma yabikoze nkana ishaka kubibashyiraho. None kandi ati kuva abaturage bose bahunze basubiye mu byabo, nta mpamvu ikiriho yo kuvuga ko hariho ikibazo cy'ubutabazi mu bice byabohowe. Bivuga ngo Lawrence Kanyuka yavuze ko abaturage bose bari barahunze kuri ubu bari mu bice cyangwa se bamaze gusubira mu ngo zabo. Ni mu gihe kandi nyamara raporo imaze iminsi ishyizwe ahagaragara igaragaza ko abasaga 40,000 baherutse guhunga imirwano muri Walikale ihuza umutwe wa 23 ndetse na coalition ya Kinshasa, akaba ari imiryango isaga 8,000. Muri iri tangazo umutwe wa 23 by'umwihariko mu ry'uruzi rwa Kongo urakomeza usaba Ubufaransa kudaterwa impuhwe n'amashyirahamwe y'ubutabazi ngo yikiza ku misozi y'abaturage bahunze, cyane cyane mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma. Ayo mashyirahamwe ngo yanagize uruhare mu gukomeza kubaho kw'imitwe yitwaje intwaro irimo n'umutwe wa FDLR. Rero akaba avuga ko ngo nyine ayo mashyirahamwe yabafasha cyangwa se zimwe muri kampani z'ubutabazi ngo zaba zikorana n'umutwe wa FDLR. Ku bw'izo mpamvu rero ngo bakabasaba Ubufaransa gushishoza. Ubufaransa burasabwa ngo kugira ubwitonzi mu byemezo, ibikorwa n'imyitwarire yabwo kugira ngo butazongera kuzura ibikomere n'ibyibukiro by'amateka mabi n'akababaro byabaye mu baturage bo mu karere k'ibiyaga bigari. Aha uyasaga n'ukomoza ku ruhare rushinzwe Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994, kuko avuga mu karere k'ibiyaga bigari. AFC 23 yongeye gushimangira ubushake bwayo budacogora bwo kurinda no kubungabunga ubuzima n'umutekano w'abaturage, ndetse nyine asoza avuga yuko ngo muri rusange umutwe wa 23 barizwe mu ry'uruzi rwa Kongo biyemeje gukomeza gukora ibishoboka byose ngo barinde abaturage ndetse n'umutekano wabo. Ibi rero ngo bikaba byakorewe Goma ku itariki 30 z'ukwezi kwa 10/25, ndetse Lawrence Kanyuka umuyobozi w'ishami rishinzwe itangazamakuru akaba ariwe washyizeho umukono. Akaba ari itangazo ushobora kuba wabona kuri email ikurikira revolutionconstitutionally@gmail.com nk'uko bigaragara, ndetse no ku zindi mbuga zose zigiye zitandukanye zikoreshwa n'uyu mutwe, harimo n'urukuta rwa X rwa Lawrence Kanyuka. Hanyuma rero ndizera ko mubyiyumviye mwumvishe uko bihagaze. Ni mu gihe kandi hari urunturuntu dore ko ubutegetsi bwa Kigali nabwo bwagaragaje gushyigikira umutwe wa 23 mu byifuzo byo kuba ikibuga cy'indege cya Goma kitafungurwa. Ubufaransa buratsimbarara, naho guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iravuga ko itagomba kuva ku bintu kandi isi yose igomba kwishyigikira muri bikorwa by'ubutabazi bigomba kugera ku baturage b'inzirakarengane bakuwe mu byabo. Naho umutwe wa 23 ikibuga cy'indege cyakora mu minsi yashize cyabashije gutunganywa n'abakozi b'umuryango w'abibumbye, gusa Kinshasa ivuga ko nta sosiyete y'indege yemerewe kugikoresha mu gihe kiri mu matware y'umwanzi bahanganye. Minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akanaba umuvugizi wa guverinoma y'iki gihugu Bwana Patrick Muyaya Katembwe abinyujije ku rubuga rwe rwa X yatangaje ko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariyo ifite ubasha ku ifungurwa rya kiriya kibuga aho kuba 23 cyangwa se u Rwanda. Ati kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma bizakorwa gusa mu bubasha bw'inzego za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi bigenewe gusa indege zigenewe ibikorwa by'ubutabazi zajya zikora ku manywa gusa, si uruhurirane rw'umubyeyi u Rwanda cyangwa urw'umwana warwo M23. Uyu muya yagaragaje ko kugerageza guhagarika cyangwa kubangamira ubutabazi bwihutirwa bugenewe abababaye ari uguhakana ukuri ndetse n'ikimenyetso cy'ubunyamaswa n'ubugome byabo yise ko bayoborana ibikorwa by'icyaha. 23 yaje kubitera utwatsi.
umutwe wa 23 ubarizwa mu ry'uruzi rwa Kongo biciye mu muhuzabikorwa wayo Colonel Nanga yatangaje ko yatunguwe cyane nuko Ubufaransa bwatangaje ko ikibuga cy'indege cya Goma kigiye gufungurwa, nyamara leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze iminsi baganira itarigeze ibagisha inama kuri iyo ngingo. Nanga yavuze ko bitumvikana uko gufungura kiriya kibuga byabigamije ibikorwa by'ubutabazi, mu gihe ku rundi ruhande ingabo za leta zimaze iminsi zisuka ibisasu mu duce dutandukanye mu rwego rwo gusenya ibikorwa remezo bifitiye inyungu abaturage. Ati ni gute umuntu yavuga ko ifungurwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma rigamije ubutabazi mu gihe turi muri teritwari za Walikari na Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Fizi, Minembwe, Warungu na Mwenga mu ntara Kivu y'Amajyepfo buri munsi yaraswa n'ingabo za Kinshasa zigamije gusenya ibikorwa bya gisivile nk'inganda, imihanda, ibiraro n'ibibuga by'indege by'abagira neza. Aya ni amakuru rero yavuzwe na Colonel Nanga. Yongera ati ni gute bavuga ko kongera gufungura ingendo zo mu kirere Goma mu gihe abaturage bambuwe amafaranga yabo kandi amabanki akaba yarafunzwe ku byemezo bya leta ya Kinshasa. Nanga yavuze ko kuvuga ko ikibuga cy'indege cya Goma kigiye gufungurwa bitari bikwiye ndetse bikaba byaziye igihe kitari cyo. Muri iki gihe ingabo za leta zikomeje kugaba ibitero by'indege ku basivile zikoresheje indege z'intambara. Ikindi, izo ndege z'ibikorwa by'ubutabazi zikaba zari zikwiye kujya gufasha abo mu Minembwe ndetse na Walikare babaye kurusha abandi. Yavuze kandi ko gufungura kiriya kibuga bidakwiye mu gihe Kinshasa imaze igihe yarafunze ikirere cyo mu duce tugenzurwa na 23 kugira ngo ibone uko igaba ibitero ku basivile. 23 yaboneyeho gusaba abantu kwitondera imikorere y'imiryango ikora ubutabazi imwe n'imwe yungukira mu bibazo by'abaturage bavuga ko ari impunzi. Nanga yagaragaje ko mu bihe byashize iyo miryango ariyo yagiye ifasha imitwe twaje intwaro harimo na FDLR ifatanyije na Kinshasa, bikarushaho gutuma abaturage b'Abanyekongo bakomeza kubabara. Uyu mutwe wa 23 magambo wakomeje kugenda uvuga ko ngo waboneyeho gusaba Ubufaransa gufata umurongo wo kutagira uruhande babogamiraho bakanarinda gutiza umurindi abafite inyungu mu bibazo by'abaturage, ahubwo bagashyigikira ibikorwa bigamije kugarura amahoro mu karere. Uyu mutwe wongeye gushimangira ko witeguye gukora ibishoboka byose ngo amahoro arambye agerweho biciye mu biganiro no kubahiriza amasezerano mpuzamahanga, cyane cyane yavuye mu biganiro bizaduha. Usaba umuryango mpuzamahanga gushyigikira inzira y'amahoro aho gufasha ubutegetsi butubahiriza amasezerano yabwo kandi bukomeje urugamba no kurwanya abaturage babwo. Ibi akaba ari byo Colonel Nanga muhuzabikorwa umutwe wa 23 yavuze ku bijyanye n'iyi ngingo yo gufungura ikibuga cy'indege itarimo kuvugwaho rumwe. Ni mu gihe kandi kuri ubu guverinoma y'u Rwanda biciye muri minisitiri w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe uri no mu bitabiriye inama yagaragaje ko ikibuga cy'indege cya Goma kitagomba gufungurirwa i Paris mu Faransa kuko ngo impande zirebwa n'ibibazo byatumye gifungwa atariho ziri kuganirira. Mukuru wa diplomasi y'u Rwanda yabitangaje nyuma y'uko Perezida Emmanuel Macron atangarije ko kiriya kibuga kizafungurwa mu byumweru bike biri imbere kugira ngo indege z'ubutabazi zamba zijyanye imfashanyo zijye mu by'ukuri zijye nyine zikifashisha mu kuba mu by'ukuri zahageza nyine ibikorwa bigiye bitandukanye. Ni mu gihe u Rwanda nyine rurimo ruragaragaza aho ruhagaze kuri gahunda y'Ubufaransa yo kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma nk'uko birimo bigaragara cyangwa se bigaragara mu nyandiko z'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Naho u Rwanda ruhagaze rero kuri gahunda y'Ubufaransa yo kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma, guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko ikibuga cy'indege cya Goma kitagomba gufungurirwa i Paris mu Bufaransa. Ni mu gihe Macron yatangaje ko kiriya kibuga cy'indege kigiye gufungurwa aho yavuze ko hakenewe amafaranga menshi ndetse n'ubufasha bwinshi. Perezida Macron yavuze ko mu byumweru biri imbere ikibuga cy'indege gizafungurwa kugira ngo kijye kigwaho indege z'ubutabazi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe mu kiganiro kigufi yahaye abanyamakuru yagaragaje ko Ubufaransa ngo atari bwo bufite mu nshingano ibijyanye no kuba kiriya kibuga kiri mu gace kagenzurwa 23 cyafungurwa. Ati ku bijyanye n'ikibuga cy'indege cya Goma muribuka ko kiri mu maboko y'umutwe wa 23 barizwa mu ry'uruzi rwa Kongo.
rero twebwe aho duhagaze nk'u Rwanda ni uko tumenya ko ibyemezo bifatwa mu murongo w'ibiganiro by'uburenganzira bwa muntu, kubera ko aho ariho guverinoma ya Kongo n'umutwe wa 23 maze igihe bicaye mu rwego rwo kuganira uko bashakira igisubizo ikibazo. Rero ni muri ubwo buryo byakorwamo, hamwe n'ubuyobozi bufite ikibuga cy'indege cya Goma. Si hano i Paris ikibuga cy'indege cyafungurirwa, kubera ko abantu barebwa n'ibibazo badahari. Minisitiri Olivier Nduhungire kandi yagaragaje ko ikibazo kijyanye n'ibikorwa by'ubutabazi cyaganiriweho i Paris gikwiye gushingira ku bijyanye n'uko umutekano wifashe. Agaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kwica agahenge binyuze mu kwifashisha za drone n'indege z'intambara mu kurasa ibirindiro by'umutwe wa 23 ndetse no ku banyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge bo mu ntara Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Mu kwezi kwa mbere y'umwaka nibwo ikibuga cy'indege cya Goma cyafunzwe ubwo imirwano yasize 23 yigariwe umujyi yaririmbanyije. Imirwano yasize ikibuga cyangiritse, ariko nyuma kiza gusanwa n'abakozi b'umuryango w'abibumbye. Kugeza uyu munsi rero hakaba hari inkuru zigaragaza ko ikibuga cy'indege cyaba kirimo gisatirwa gufungurwa, kabone n'ubwo uruhande rw'umutwe wa 23 rwaje no gushyigikirwa kuri ingingo n'u Rwanda ruhakana ifungurwa ry'iki kibuga cy'indege.